juah man banta krina perpulungan Tuhan, baik kita silit ibas inganenda, i rumah ta masing-masing, rikut pe man kam krina, kekalangan kami perpulungan silit ibas ngabang, Sungai Asam, bagi pe perpulungan kami i Parindu, rikut ras perpulungan kami si Isanggau, ras man perpulungan si Baci ikut muat bagin ibas kebak tinta berngi enda. Ikatakan kami selamat beribadah, ibas pekan kebaktin keluarga GBKP, berngi si pe-6 kenenda. Lead info sitik membanta, maka dung kencakari kebaktin enda, ula lebe si tutup layar ta, sebab lead pengumuman tentang perjamuan kudus si ibahan ibas minggu enda. Maka dung kebatin ulan dia lebih tutup layar ta sebagikan info ibas sekretaris nari. Kata penaruh kubas kebaktin. Mejuah-juah man banta krina kekelengan ni Tuhan. Malam ateta arkiteken di bata tetap ngarak-ngarak perdalanan geluh ta. Rikut ras krina isi jabuta, seh maka kita krina lid ibas sehat-sehat, ras mejuah-juah. Icukupi di bata keperlun geluhta suari ras berngi. Tek kita maka di bata tetap pekena-kena geluhta, lanai aru ateta nangdangi geluhta si pepagi. Ibas berngi si pe-6 pekan kebaktin keluarganta, si jadi temata jabu si budaya, arah tema enda kita ibabai, gelah isi jabunta, geluh jadi jabu si kini teken mantuhan, dalankan budaya kegeluhan si dame, rasangkep geluh ta, janah ibas tiap kerja-kerjanta, si gejapken di bata erdahin engkuhi kerjanta alu bage, teridah ibas kita, dalankan berbagai-bagai kegiatan budayanta, kita naksikan nilai-nilai kekristenenta, janah gelar Tuhan Yesus pe terpuji. Guna menai kebak tinta enda, mari dageras kita artoto. Bapa kami siringan ibas kini rajan surga si mulia, Bapa si sembah kami kam arah anak du Yesus Tuhan kami. Bujur ikatakan kami membantu oh Tuhan, sebab igejap kami, maka lias ras perkoh atendu enggo nemani geluh kami, seh kubas berngi warienda, lid kami ibas sehat mejuah-juah. Ras bujur Tuhan, ibas kesempatan endape, ibrendu dengamen kami kesempatan, lako ikut muat bagin, ibas pekan kebaktin keluarga berngi si pe-6 kenenda. Makareh kami pengerendas ku Tuhan, pengarapan ku Tuhan, Tuhan si masu-masu kami. Segelah ibas kami beribadah enda, ipesikap kami pusuh perukuran kami. Gelah kari kami baci ibaharui, idatkan kami pergegeh sirna ibas Tuhan nari, guna ipakekan kami ibas kegeluhan kami. Ibas paksa enda PO Tuhan enggor sikap serayandu, si melayani ibas bernisi sendah. Kam si masu-masu pertua mama Brian Barus, ibas ia mabai kami arah liturgi, kam Bapa si masu-masu ia gelah liturgi kari baci erdalan alu mahuli. Rikut ras diakan kami Bapa Cika Sembiring, ibas senehken katandu, kam si makekan ia oh Tuhan, gelah ipetangkasna kata langdangi kami perpulungan du, segelah arah kata reh gegehna kami, reh beluhna kami ngelakokan krina si mahuli yakap Tuhan ibas geluh kami. Rikut ras enggo sikap ijenda krina anak-anak Tuhan melayani arah multimedia. Kam Bapa si masu-masu kekelengan kami krina, maka sehat mejuah-juah ras tetap remeriah ukur ibas pelayanan na arah multimedia enda. Kam si masu-masu perangkat kami krina na oh Tuhan, segelah perangkat enda pe baci lancar perdalanan na oh Tuhan. Kam si masu-masu song leader kami, kam si masu-masu si memainkan musik kami, ras krina si ikut melayani ibas berngenda, kam si masu-masu sa oh Tuhan. Bagenda pengendasan kami karena
kebatin enda oh Tuhan, kam hadir segala tuhu-tuhu si lakukan kami ibas berngi enda metunggung ia dependu. Ampuni kami ibas salah dosa kami oh Tuhan, segala metunggung kami jadi anak-anak ndu. Ibas Yesus Kristus kami rehman bandu. Amin. Perpulungan mari raduras kita tedis. Si puji Tuhan arah kitab mendendenta nomor 205. Sindekan kari ayat si pemena rasi peduakan. Kebaktin pekan keluarga berngi peenemken enda. Ibenaken ibas gelar di bata Bapa. Anakna Yesus Kristus ras kesah si badia. Perkua ate ras dame ibas di bata Bapa. Ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesah si badia. Ras kita kerina gelah. Amin. Asangken kerina teman-temanku kalak Yahudi si sebek-bek ras aku, lebihin aku ibas dalanken agama Yahudi. Tutusen ateku nandangi adat istiadat, si isurat kenininta asangken ia kerina. Invokasiota ibas Galatia sada ayat 10:4. Erpalaskan kata enda, mari si puji Tuhan arah kitab Nendenta nomor 240 bagin si peempatken.
tengah-tengah jabu, Tuhan Yesus jadi persekutuan, gelapin pagi, terjabun banci manusia. Nggo banci kam kundul orat jabu si budaya mari si ogeken secara responsor ya. Malam kal ateta perbantuhan ta Yesus makeken budaya manusia jadi inganna cidahkan kuasa ras keleng atena man banta. Bujur Tuhan, erga kendu budaya kami jadi ingandu cidahkan kuasa ras keleng atendu simbelin man kami. Yesus ngajari kita gelah ibas kita dalankan erbagai-bagai dampar budayanta, teridah min tetap nilai-nilai kini tekenta man Tuhan Yesus. Bujur o Tuhan di bata kami, tuhu kal surasurandu sabab arah teridah kini teken kami man bandu, tupung kami ngelakukan kegiatan budaya kami, reh teremna mekala muji kam ibas kegeluhenna. O Tuhan, ajarindu kal kami ras isi jabu kami, gelah kami geluh bagi singena atendu ibas ndalankan adat istiadat kami. Terpujilah kam, o Tuhan Yesus. Amin. Erpalaskan kata enda, mari tolesi puji Tuhan. Arah kitab Nendenta nomor 424, bagin si pemena rasi peduakan.
Sepat sana kita ngoge kata dibata bagin si pemena, si buat ibas Kejadian 20 siwah, penaken ayat 6 sehku ayat 30. Kata dibata si jadi ogenta, Kejadian 20 siwah, ayat 6 seh 30, bagenda Nina. Ma sehat-sehat nggak iya? Nina nungkun. Sehat. Nina kala enda jawab sah. Kap anakna Rahel reh kujenda ngera asuh-asuhen bapana. Nina Jakub. Adi lengabo ben, janah lengabo pekarangken, engkai maka la ibere minum du lebe asuh-asuhen du, kenca bage igera kamulihken kumbal-bal. Nina kala enda jawab sa, labanci bage adi lengapulung kerina asuh-asuhen ijenda. Kenca kari maka banci igulingken batu jenari asuh-asuhen enggo banci ibere minum kami. Sangangerana denga Jakub ras permakan seh Rahel ije ras asuh-asuhen bapana. Kencai idah Jakub si Rahel ras biri-biri mamana Laban, lawas Jakub kusumur iguling kena batu, ibere minemna biri-biri ndai. Kenca bagi ia mana Rahel, janah tangis perbaan riah na ukurna. Ituri kenaman Rahel, aku kap anak Ribka, turang bapandu. Maka kiam Rahel ngatakan caman bapana. Kencai bagi Laban karena beberena Jakub, kiam ian jumpai sa, ida kepna, ia maina, jenari ibabana ku rumah. Iturikan Jakub kerina kai si enggo jadi. Kenca sie nina Laban, payo, kam tuhu-tuhu nge sadadareh ras aku. Tading mejakub ije sada bulan dekahna. Nina Laban menjakub, si tuhuna lapatut kam merdahin nampati aku, adilah kam dat kaipe, amin nagia kam keluargangku. Maka kai atendu upahndu, lid 2 kala anak Laban diberu, sintua Lea gelarna, singuda Rahel. Mata Lea tuhu mejile, tapi potongan badan Rahel sehkal jilena. Jakub ngena atena Rahel. Maka nina man mamana, ngit aku 7 tahun erdahin ras kam. Gela ibrendu aku erjabu ras anakndu singuda Rahel. Nina Laban jawab sa, ulin kuakap mereken caman bandu asang man ICP. Maka jenda mekita ras. Maka erdahin mejakub 7 tahun dekahna lakondatken Rahel. Tapi bagi piga-piga wari ngenca akapna si 7 tahun perban ngenana atena ngenahan Rahel. Kenca sepak sana nina Jakub man mamana Laban, engkau seh 7 tahun erjabu mekami ras anakndu. Erkiteken sie ikatakan Laban mekerina si man katanken ku kerja erdemu bayu anakna. Tapi ibas beringi labo Rahel si ibreken Laban man Jakub. Tapi Lea, makarasi yang medem bagi arusna kala erjabu. Ibreken Laban budakna si diberu Silpa jadi budak Lea. Pepagina maka enggo iteh Jakub, maka Lea kepeken si empowina maka idahina Laban nina, uga perbahanan doe bangku, aku erdahin gelah Rahel bangku. Engkai maka itipundu aku. Nina Laban jawab sa, rikutkan adat si ijenda, labanci anak singuda leben erjabu asang kakana. Timai seminggu nari dekahna, seh enggodung adat kerja enda. Kenca bage banci kubreken man bandu Rahel, adinggit kamerdahin 7 tahun nari ras aku. Jakub setuju, janah kenca enggo lepas kerja erdemu bayu
Ibreken naka anak-anak Rahel man Jakub jadi daharana. Ibreken Laban budakna si diberu Bilha jadi budak Rahel anakna. Dagina erjabu Jakub ras Rahel janah ngenan atena man Rahel asang Lea. 7 tahun narika ia erdahin ras Laban. Cibarem pengogenta ibas pekan kebaktiin berngisi penemken enda. Ketuahan kalak si megiken kata di bata dengan si make kenca ibas geluh nasi tep wari. Haleluya. Tuhan, ope sialaukan kata di bata, si pebulat ukurta, ras kita toto kita. O Jahwe di bata, Bapa simpu kegeluhan kami. Si perkuah, si dem keleng ate. Si tetap negu-negu kami, si tetap pengasup kami, ibas kami dalani wari-wari kegeluhan kami. Tuhu malam ate kami, oh Tuhan, ibas kekelengan si tetap yalokan kami, ibas kegeluhan kami. Anam situasi pandemi COVID-19, tuhu-tuhu kebiaran man kami, oh Tuhan. Tapi elah rebanca kami ndauh ras Tuhan. Tapi erbahansa kami tetap ersukuten man Tuhan, erpengendes man Tuhan, ngadu-ngadu man Tuhan, mindo penampat man bandu. Bagai pebas pak senda Tuhan sangana kami erceda ate. Ija ibas suari sinrebih. Serayandu kemahandu ketua umum moderamen kami. Nggosuh padan naras kam, oh Tuhan. Emaka ibas penading kena tuhu ceda ate kami. Sebelang-belang GBKP. Kerina sangkep ngeluh. Terkhusus keluarga, oh Tuhan. Nora ras anak-anak. Emaka ibas penadingkan pandita kami enda, kam si mereken pergegeh man kami, terkhusus man Nora, bagai pe anak-anak, mari Tuhan, sampatindu ia, berekendu gegeh, berekendu pengapul, telah ngasup ia ngaloken kejadian si bagai darupana, bagai pe man Nora si gundari sangat sakit, di rumah sakit. Enda pe mekuahatendu kam sinja masa. Gelah banci ipo palemdu alu kuasandu. Kuasa kesembuhan. Silalit si metahat ibas kam. Maka mekuahatendu kam simpo palem nora kami. Arah tan para medis kerina na pakendu. Arah tambar kerina na pakekendu gunam po palem pinakitna. Bagaimana Tuhan dengan kami keluarga Nora, Pandita, Ketua Umum Moderamen kami kubastan Tuhan. Bapak sini surga, ibas pak sendape, ipakaikan kami kesempatan kentisik. Lakongorati karena katandu, ibas pekan kebaktin keluarga berngisi penem kenenda. Emaka lalit pengangkan bas kami. Maka kuasa kesahnu sibadia ngajari kami, oh Tuhan. Gelah banci katandu antusi kami. Banci pakaikan kami bas kegeluhan kami. Kemahandu si pakaiandu guna ngelaken sa. Ngelaken katandu. Kam sim perlengkapi ia. Iba segala keterbatasan ras kekurangan. Kam singkuhi sa. Gelah banci katandu pesukna. Mehuli tangkas man ngawani perpulungan du. Bagaimana Tuhan desken kami kebaktin kami enda,
benar-benar narisih ku pendungina ku bas tandu saja. Ibas Yesus Kristus Tuhan kami, reh kami retoto. Amin. Perpulungan sikelengi Tuhan, pekan kebaktin keluarga berngisi penem kenenda, nggo niaturkan maka bahan khotbah ta ibuat bas Yohanes 2 menaken ayat si pemena seh ayat si pedua 12. Yohanes 2 ayat sada seh ayat 12. Bagenda kata Tuhan, kerja erdemu bayu i kutakana. Dua wari kenca sielit kerja erdemu bayu i kutakana i daerah Galilea. Nande Yesus ikut ibas kerjae. Yesus pe ras ajar-ajarna iundang ku kerjae. Asum ngokeri lau anggur nina nande Yesus man Yesus. Ngokeri lau anggur kalak si kerjae nda. Ngaloi Yesus, o nande laboman aturan kendu kai siman bahananku. Pak sangku lengasuh. Tapi nina nande Yesus man serayane ikutkan kai si kata kena. Ijelut isikapkan 6 tambe guna keperluan erburih rikutkan adat Yahudi. Isi tep-tep tambe lit kira-kira 100 liter. Nina Yesus man serayan isi tambe alu lau sehdum. Maka idumi kala andai tambe jenari nina Yesus man kala genduari jaruk lawe sitik. Jenari baba man sukut ibas kerja enda. Maka ibaba kala andai lawe man sukut kerja jenari inanamina lau singgo salih jadi anggure. Laitehna ijanari rehna tapi serayan sinjaruk sa metehsa. Maka idilo sukut si empo jenari ni naman bana biasana anggur si mahulina nge leben yelaken kala janah kenca puas temue minum ilaken anggur si biasa tapi kam seh asa genduari lit ibas kam anggur si mahulina. Endame tanda senggat si pemena ibahan Yesus i kutakana i daerah Galilea. I cidah kena kuasana simbelin maka ajar-ajarna tek man bana. Kenca bagai laus Yesus ras nandena sembuyak-sembuyakna bagai pe ajar-ajarna ku Kapernaum janah ijeme ia kerina ringan piga-piga wari dekahna. Terjang ijenda pengogenta karena bahan khotbahta salom manbanta krina bujur nintaman Tuhan nggo yaturkan berkena kesempatan maka banci kita bengket kubas pekan kebaktin keluarga berngisi pe 6 kenenda senina ras turang bas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus bas Pak Senda GBKP berduka ija ketua umum modramenta nggoleben ngadap ku Tuhan. Maka mari ngawani perpulungan sikelengi Tuhan jape kita ringan tetap si baba bas toto segelah keluarga si tadingken pandita megegeh dengan banci ngaloken kecedan atenda bagai penora tetap si totoken gelah meter madan ibas sakit nanari. Perpulungan sekeliling Tuhan temanta sisehken manbanta ibas berngenda jabu si budaya jabu si budaya
Adi sinin labu kaipe secara kebetulan sueras budaya anta kalak karo maka bas berngenda pesi mbaba kebaktine lengkap sangkep ngeluh heje. Sikot bah sembiring mergana liturgisna beru sembiring imamna pe bere-bere sembiring sin prologna pe beru sembiring pemusikna pe sembiring mergana sirende pe anak beru menteri lakam lengkap krina maka semangat aku sendah khotbah jadi jabu si budaya jadi tema umum tanggosehkeun jabu si paguh arkiteken kuasa Kristus tema umum ta bas pekan kebaktin keluarga enda jabu si paguh arkiteken kuasa Kristus janah tema enda mbabai kita jabu-jabu gelah tetap paguh anem lit pe pandemi anem lit pe erupsi gunung Sinabung tetap kita paguh jabu lepas jabu guna tetap ersukuten man Tuhan. Makarah tema-tema anta berngisi pemena seh pagi berngisi pepituken enda krina guna ngajuk krina keluarga-keluarga gula gelah tetap megegeh dengan tetap erpengarapan man Tuhan anem kaipe sini hadapi kita perbeben bas paksa genduari. Maka genduari si bahas karena erbudaya ugakin jabu si erbudaya adi jabu ningen keluarga bapa ndahara ras anak adi erbudaya ningen kebiasaan-kebiasaan perilaku gaya hidup budaya si berkembang terus menerus janah si turunkan man generasi selanjutnya maka kita kalak karo sangat menghargai janah makeken budaya bas kegeluhan enda kebiasaan hidup kebiasaan ngeluh si muhuli si berkembang janah terus menerus turunkan budaya bah kalak karo maka budaya enda memiliki keterkaitan kubas berbagai situasi bas kegeluhan enda maka budaya enda memiliki keterkaitan kubas aspek-aspek si mencakup karena adat istiadat ku agama ku bahasa memiliki keterkaitan kerina ku karya-karya seni maka budaya enda harus memang si pertahankan si lestarikan sopen ini ninta erkini teken maka budaya adat istiadat kebiasaan si muhlia enggolit manusia ngeluh ibas adat istiadat ibas paksa sie janah seh paksa gunduari adat tahpe budaya enda tetap si pakeken denga maka jabu si berbudaya jabu si cinta peradatan cinta musik cinta tarian cinta kuliner karo maka lo pagi si tadingkan kerina hal-hal silit ibas budaya anta maka seni naras turang bas kekelengan Tuhan Yesus Kristus si melekat kal bas budaya kalak karo sistem kekerabatan megati rustur si begi lit merga si 5 rakut si 3 perkakaden 10-2 tambah sada ini nama bege tutur si 8 enda harus si antusi harus si turunkan man generasi-generasi entah maka muhulia kap kami pagi
adilis sada paksa silakokan artina karena budaya enda seminar lah ning kami gelah budaya entah pe adat istiadat kalak karo lah bene cerita sitik kami karena peradatan lebih maka karisi oge karena ugakin karena Jakub ras laban enda dai bagi pe karena kerja ikutakana enam ndah dekah gia sitik melabu dalih biasa 30 menit khotbah mekin entah lewat sitik kari sentabi jadi kalak karo bergasi 5 raku si telu tutur siwaloh perkakaden 10 2 tambah sada maka di kalak karo jumpa rah kalak karo lalit istilah teman guapi kade-kade maka terkenal perkakaden 10 2 tambah sada ada teman ngene lalit hubungan ras kalak karo tapi ada ngulit mergana guape jadi kade-kade maka ada jumpa ertutur gua penggo kadeku kam silihku kam impalku kam anak berungku kam kalimbubungku bagem indahna kalak karo enda maka senian ras turang kalak karo ku jape lawas adi jumpa ras kalak karo nggo erkade-kade maka kita krina ibas Pontianak enda erkade-kade kita si pakekenlah tutur te ada rimpalkin rimpal ninta ada silih dengan silih ninta maka dengan berjalannya kegeluhan manusia teknologi peradaban tahpe zaman canggih henda maka ngomlala hal-hal singgo tergerus budaya kalak karo maka bas kita peranton nenda mon mau nade kuta dengar mon melekat dengar makin ada kita bas peranton nenda mon mau langka si bagi diken jumpa ras mamina nina mami bage nina mami bage nina turangku bage nina bengkila bage nina permain harus diterapkan endelang dari lekam gerus dengan perkembangan zaman maun langka mesikel kita dengkeh kata-kata si bege jumpa peras turangkuna gua berita turangku harus dilestarikan maka si pakaikanlah budaya enda adat tenda anem jape kita tading perpulungan sekeliling Tuhan kekristenan GBKP bengket ku tanah karo lewat budaya kekristenan bengket ku tanah karo tahun 1820 18 April bulu hawar bengket arah budaya adelang lah masuk lah terterima maka megati bagi kami merenda gendang pe bas GBKP merenda lalap jadi kerinduan bah kalak karo maka tahun 60-an maka banci ipake bas pak sase maka budaya bersejalan ras kini teken maka senina ras turang bas kekelengan Tuhan Yesus Kristus GBKP hadir nerangi budaya kalak karo maka kini teken menyempurnakan budaya maka kalak karo enda labo GBKP labo bertentangan ras budaya tapi kini teken tahpe kekristenan menerangi budaya apa isi lapas pepinterna maka melalakang hal-hal si lanai ipake adi enggo kita kalak Kristen contoh mungkin si lanai ipake enca bengket ku berita si meriah contohna erpangir kulau lanai pake niktik wari lanai pake cabur bulung lanai pake cabur bulung elakam adi anak ta sakit lit anak mamana misalna diberu sebaya ia cabur bulungken
sehat iya ni nanai bege pejabu kitik dengar cabur bulung pelanai pake enca karena reban cibal-cibalen rumah begu lanai pake kap artina kini teken nerangi budaya ndai selanjutnya adat rebu enda perlu si lestarikan bagi singgo jelaskan kami dai bagepe karena budaya sumbang pernah turikan padita merenda karena sumbang sisiwah nina sumbang pernehen, sumbang perdalan, sumbang perkundul, sumbang pengerana, sumbang peridi di nai nina kuta lah kam pancur ridi buah nina ngaloi si ridi dilaki nina ande dilaki kin sireh isekam nina ade silih nakin ade kalimbubu nakin enggo syangkan lanai ya ku tapin bege sumbang perkundul ade rumah nai rumah si waluh jabu kundul basamak jah turangkuna jenda aku kundul jah turangkungku harus geser labanti sadamak sumbang perkundul nina labanti sideheren pe sadamak pe labanti kadi ngagak nu sideheren ras turangkuna budaya si muhuli harus lestarikan. Selanjutnya endanggo menjurusku cerita Laban ras Jakub budaya karena erjabu lakom perdemui diri kalimbubu erdemu impal enda pemulai luntur megati suruh si bagi kurang kin aku sorna memperdemui diri kalimbubu nina andai bagi kami rusur begini nina dengan berbagai alasan di kune pagi lasu pengeriahan kita ukur kalimbubu cedar belang-belang makalah pada lihat kaleba iya diperdemui diri kalimbubu adalah kita kari ngasup membahagiakan calakam kita ngukur kalimbubu bege situhuna labo meriah ngukur kalimbubu meriah ngukur kalimbubu mama labo masalah bagi kam anak beru mama labo masalah lid anak andu dilaki lid anak kalimbubu andu di beru dah Hindu mama labo masalah mon lang kam si masalah mami kenaku nina tapi getukna tak kak rusur mon si bagi lang ade mame gua kinina beberena mama tidak ada masalah si masalah mon mamina kenaku ni tag panna begem adi Laban turi-turin Laban enda luar biasa sehkel menghargai adat ras budaya kalak Yahudi ibas pak syasye engko masuk kita ku Laban cerita Laban ras Jakub mulai kin Abraham erdemu ras Sara ya lid anakna Ishak pe muat impalna buatna Ribka turang Laban Ishak rah Ribka lid anakna Esau rah Jakub pe muat impalna anak Laban kai kak nunina bas ayat Kejadian 20 aloh baca kami ndai menarik akap kami ayat Kejadian 20 aloh ayat 2 bagenda ni naman tolah ku Mesopotami ku rumah nini bulangdu betuil ijah mekam empo buat sada anak mamandu Laban suruh anak nandahi mamana memang naik kalak karu bage dahi mamandu nakku ngokam melin ngokam anak perana nggo galang ipaldu
Dahi mamanta, mon mamantela kam menjeuh tena, geuleuh manuk bebre nina. Adi nai man kam permata, adi dahi kalimbu bunta kam sidilaki, bagi anak kami jadi, dahindu kalimbu bu, tesna kam geuleuh manuk. Pengetesan ban mamanta. Maka kam anak prana, permata kami, budaya, mari terus si pelajari, ilestarikan. Kembali ku Jakub ndai. Jakub eda dahina mamana. Bagena bapana, dahina mamana. Jumpa dia simpalna bas sumurah ndai. Je maka impalna ndai kiam ndahi orang tuana Rahel ya jumpa pasase sanga remakan kiamia ngadu yaman bapana reh beberena Jakub kaikap durea silaban imaina reh beberena imaina idakepna bagem tena kelengna ibas kereuheun beberena. Maka kenca bagi laban kereuheun beberena Jakub kiam yang jumpai saida kepna imaina jenari babana ku rumah. Pas kita kalak karope enda harus si jadikan contoh. Uga kita nandangi beberenta. Kelenglah hati beberenta, menjeuheulah hati nandangi beberenta. Sebab mamela kam man beberen nangkin beberena. Maka gelarna pe bebere. Maka tawarkan Laban bas paksa setading bas rumahna janah tawarkenna karena anakna sing nguda-nguda dua man Jakub. Lid dua anak Laban diberu sintua gelarna Lea singuda Rahel. Mata Lea tuh majile tapi potongan badanna Rahel sehjilena. Jakub ngena atena Rahel. Nina Laban ulin kuakap mereken zaman badu asangken man ICP. Endam karakter seorang mama. Laban menjeuheu atena nandangi beberena. Turun temurun keluarga endam perdemui anak diri kalimbubu. Maka Jakub banci katakan ngobanci jadi anak berutua. Ada bas ada kalak karo. Sabapana perdemu impal. Iya pe buat naka impalna. Tuhu erga kena karena kalimbubuna. Apa ikap ndu mergana Jakub ya? Cukup ngergakan kalimbubuna. Lang ade betul ras labane, gua ape tambar malam kalimbubu gua ape tambar malam sebab Ribka baru tambar malam. Cuman Jakub apa ikap ndu mergane ya? Engko jadi anak berutua ya bas jabu Laban. Sada kriahan kalman Laban jumpa ya ras beberena Jakub ndai. Maka luar biasa Laban keleng ate nandangi beberena, luar biasa Jakub patuh Muhammad ngergaken mamana, janah luar biasa Ishak ras Ribka ngajari anakna guna Muhammad man kalimbubu. Sab Ribka ade menurut Alkitab enda latena ngena Jakub enda erdemu man kala kanan. Maka suruhna dahina mamana. Maka perjumpaan Jakub ras mamana rebancar paguhna kinir sadan tahpe perkade-kaden Ishak ras Laban. Ishak ras Laban enggo kardeherna rekite-kiteken iperdemui Jakub anak Laban dai, anak kalimbubu. Bagem sedina ras turang kita kalak karo budaya ras pe perada tenenda
mirip-mirip ngeras kalak Yahudi eda. Maka ning kami dai mari ulah tergerus oleh perkembangan zaman, budaya tetap si pertahankan, janah kini teken nerangi budaya ras adat istiadat ta. Adinai kerja-kerja man nai nina adiman lenga bengkat berita si meriah la bulit ertoto gundari nggo ibenai alu pertoton nerangi kai sila muhuli luruskan kalak karo mulai kin bas bertinari enggo i adati seh ngasa dilo di bata kalak karo ngeluh ibas peradatan lit krinadatna sanga natang tuah lit adatna nandangi lahir lit adatna dilo di bata lit adatna rejabu lit adatna mulai kin bas bertinari ngasa dilo di bata kalak karo ngeluh bas budaya ras peradatan si harus silestarikan i terangi oleh kini teken maka tridah min kini tekene ibas kita berbudaya ulala tridah kini tekenta ibas kita berbudaya. Perpulungan sekeliling Tuhan kerja redemu bayu ikutakana endape la terlepas ibas peradatan ija ibas kerja redemu bayu ikutakana hadir je nande Yesus hadir je Yesus hadir je ajar-ajarna erkiteken ia iundang ku kerjae maka nande Yesus mediate kal nandangi kerjae peduli kalian nandangi kerjae laya reh-reh bagai saja laya sekedar undangan tapi mediate ia maka idahna kai masalah si terjadi ibas pesta erdemu bayu ikutakana kai masalah ije si ipeseh naman Yesus keri lau anggur adi kalak Yahudi ada budaya maka anggur labahan si keri anggur si muhulina lebe maka seh kukari si terakhir anggur si panci katakan singgo nomor 2 na tapi ini nandai bas kerjeda lit lalap anggur si muhulina maka terjadi dialog bas pasyasie diturikan nande Yesus lit masalah karena kerilau ngaloi Yesus pak sangku lengaseh nande aku laman aturan kendu kai makna banci sinin sije artina adiras Tuhan kita harus sabar adiras Tuhan sitimai waktu si pas makanina lengaseh waktuku nande nina lengasih pak sangku maka waktu Tuhan labo waktu entah maka sabar kita nimai waktu Tuhan enca kaina nande Yesus ngaloi pak sangku lengasih nina Yesus ikutkan kai si kata kena nina man ajar-ajarna kai ka sidat je maknana alu kata si peseh nande Yesus artina patuhlah mandi bata ikutkan katana ni nana Yesus artinya patuh je ulah pergelut maka Maria lah pergelut lengasih pak sangku nande aku olah turnu nina panci kak megelut pe aku nandendu ulah kambage ngerana nina panci kak tapi lang ikutkan kasih kata kena artinya patuh mandi bata nina Yesus isi gucie alu lau sidum sehdum jaruk lawe sitik jenari baba man sukut bas kerja inanami sukut ndai maka lau enggo salih jadi anggur artina ajar-ajar epe bagi kena katae bagi kena kaisi perintahkan Yesuse dalan kena lah bagi kena ngenca
isi lau guce demi laken mansukut simada kerje nina begiken ajar-ajare janah idalan kena senina rasturang enda me tanda sengget si pemena ibahan Yesus ikutakana darah Galilea icidah kena kuasana simbelin maka ajar-ajarna tek man bana cidahkan Yesus kuasana simbelin man ajar-ajarna maka tek yaman bana. Maka perpulungan sekeliling Tuhan tangkas karena kuasa Tuhane rusur sidah bas kegeluhenta lalit dalanna kita latek man Tuhan bagi ajar-ajar ndai tangkas sidahna kuasa simbeline kita pe megati bas kegeluhan tenda megati rusur kel sidah tangkas kal kuasa Tuhan simbeline lalit dalanta latek man Tuhan. Kehadiran Yesus bas kerjae tuhu-tuhu menyempurnakan kerja. Keruhan Yesus bas kerja tuhu-tuhu menyempurnakan kerja. Lang dilan daya je gua kap ya. Lakin daya je Yesus. Tentu kemalun dai simada kerja. Tapi dengan kehadiran Yesus simada kerja la kemalun, la kekurangan. Tuhu-tuhu kehadiran Yesus membawa damai dan sukacita nandangi kerja demu bayu hikutakana. Maka senina rasturang kehadiran Yesus bas kegeluhenta engkuhi kai si butuhkan kita la pernah kita kemalun. Iberekena bahkan mon-mon lebih bagi sindiarapkan kita. Maka kerja demu bayu ikutakana J mencidahkan bahwa Yesus cinta adat dan budaya. Yesus mencintai adat dan budaya dan mari ibas kita kerja-kerja lakam mohon-mohon runggu seh 3 kali, mohon-mohon runggu 4 kali. Tujuan gelah mehuli kerja, gelah sukses kerja. Tapi sada senina rasturang, ula lupa ibas kita ngerunggukan kerja-kerjaan tenda. Ula lupa hadirkan tetap Yesus. Gelah lu bagai banci sempurna karena kerjaan te. Lah kita kemelan. Sukses kerjaan te dikune si hadirkan Yesus ibas kerja-kerja ibas pesta entah pe budaya-budaya silakukan kita. Maka senina rasturang ibas segala aspek kegeluhenta mari si undang Yesus hadir ibas segala aspek kegeluhenta. Si undang Yesus si turiken keadanta bali ras pesta demu bayu kutakanandai undang Yesus turiken kai masalahna maka berikan Tuhan serpang pula. Maka mari bas setiap aspek kegeluhenta undang Yesus turiken kadanta tapi sabar ngecasi turiken kadanta sabar timai ia bertindak bagi situriken naman nande Yesus ndai timai nande pak sangku lengase bagepe bagikan ras ikutkan katana bagi ajar-ajar nandai kaisi perintahkan Yesus bagi kena janah idalan kena bagaikan kita perpulungan sekeliling Tuhan bagikan kata Tuhan dengan dalankan ibas kegeluhenta. Maka lah kita kemalun isampatina kita bahkan iberekan lebih asa siniarapkan kita. Temanta jabu si erbudaya arah temenda lid 3 poin penting man banta. Si pertama pustaka si badia labo anti budaya lokal. Pustaka si badia labo anti budaya lokal. Si peduakan ingat Yesus hadir ibas setiap dampar kegeluhenta, ibas pendahinta, ibas usahanta, ibas kerja-kerjanta, Yesus tetap hadir. Si petelukan ibas situasi pandemi COVID-19 enda perlu sidah unsur entah pe substansi ibas perdalanan
budaya entah pe adat ibas kerja meriah bagi pe ercedate. Mari sisikapi labo ilarang erkerja, tapi ngo perlu kita rukur guna mensiasati uga gelah erdalan peradatene, uga gelah terikuti protokol kesehatannya, bagai saja dalam pedalan sangkap geluh lengkap je ngobanci. Ada kita kan situasi bas paksa genduarenda, lit kita sircedate, ula morahi senina rasturang. Anom lape terban ngelakokan pedalan adat karena kecedanate di lo dibata ula si morahi tandana kita pentar dung pagi waktu pandemi enda diberikan Tuhan kang waktu na jika dia memang sidungi adat karena singgo di lo dibata je sidungi enda harus siantusi pudin si pedalan dikune memang lah memungkinkan situasi ula morahi. Jadilah kalak Kristen si patuh ibas tersembah man Tuhan bagepe ndalankan adat ras budaya. Enda deh maksud kami. Patuh. Jadi kalak Kristen ibas tersembah man Tuhan bagepe ibas ndalankan budaya harus kita patuh ndalankan ca. Jabu siur budaya tridah ibas ia ngergaken bahasa karo ibas ia ngergaken kuliner karo mencintai budaya karo bangga jadi kalak karo janah olah lupa si wariskan budaya tenda man generasi inta enda metema man banta si seh ibas pekan kebatin keluarga si berengisi penem kenenda jabu si erbudaya mari si wariskan bagi kita ngo menerima warisan budaya arah nini tanai bagi kagelah si wariskan budaya anta man generasi ta man anak ta gelah tetap terpelihara tetap lestari budaya anta adat istiadat ta sebab budaya yang dape guna nehken kelengate janah lebih sempurna ya di kune Kristus hadir di tengah-tengah adat ras budayanta. Maka senina ras turang ulah jadikan Yesus tamu bas kegeluhenta tapi jadikan Yesus simpu kegeluhenta. Ulah jadikan Yesus tamu ibas kegeluhenta tapi jadikanlah Yesus si empu kegeluhenta. Amin ras kita artoto. Bujur Tuhan ibas katandu singgo dengkeh kami. Ajarindu kami oh Tuhan. Guna jabu si budaya. Jabu lepas jabu. Ajarindu kami guna kelengi budaya kami. Ajarindu kami guna mewariskan budaya kami man anak-anak kami. Sebab budaya pe nehken kelengate. Apaika kami kalak singgo erkini tuken. Maka teridah min kini tuken kami. Teridah min ersinalsal Kristus. Ibas kami makeken adat ras budaya kami. Gelah lu bagai perdalanan budaya ras adat silakoken kami. Jadi sempurna lah kami kemalun erkiteken Yesus si hadir di tengah-tengah budaya, di tengah-tengah kegeluhan kami. Endam pertoton kami Tuhan. Alo kendu sebab reh kami bas Yesus Kristus Tuhan kami singgelu. Amin.
Guna pengakun kini teken taman Tuhan, perpulungan mari raduras kita kerina tedis. Marilah siakukan kini tekenta radukan kalak Kristen idoni enda, ninta dage. Aku tek mandi bata bapa, silar sibar kuasana, sinapa langit trasdoni. Aku tek man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia. Tubuh hidur sing udang nari, si so keliaman, tergelar si Maria, sing nanami kini seran, sangan pemerintahan Pontius Pilatus, nipakuken ku kayu persilang, mate, cenari kuburken, nusur kudoni kematen, peteluariken ngoke kebas si mate nari, nangki ku surga, perkundulna arah kemuhun di bata, Bapa silar sibar kuasana. Jenari rehme ia pagi, ngeranakan senggeluh rasi ngomate. Aku tak man kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Perpulungan goban cikam kundul. Sepak sana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur ta man Tuhan. Kata dibata karena persembahan, kalak sim persembahkan pengatakan bujur, ia ngesim pahaga kap aku, janah man kalak si perdalinna laer pandangan, kucidahkan kesangapan ni dibata. Tupung sisahkan persembahan ta si puji Tuhan arah kitab nendenta nomor 385, bait si pemena rasi peduakan. Perpulungan si kelengi Tuhan, si bengketi pertoton persembahan ras pertoton safata, mari radu ras kita toto kita. O Tuhan di bata Bapa kami, siringan ibas kini Rajan surga, Bapa si tandai kami bas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Reh kami ngatakan bujur ku adep-adepan du Tuhan. Nggo kabanci ikuti kami, kebaktiin pekan keluarga berngisi penemken enda. Enggo ibagikan kami katandu Tuhan, arah serayandu. Pasu-pasu katandu si enggo ialokan kami.
gelah turah erbuah ibas geluh kami. Rikut pe diaken kami Bapa Cika Sembiring, si ipakendu nuriken katandu bas berengisi sendah. Iendesken kami tetap kubas tandu Tuhan. Kam si masu-masu kegeluhenna. Kam si mereken kepentaran manbana. Gelah banci pe ia nuriken katandu tetap man kami kerina anak-anak du. Rikut peras pendahin keluarga diaken kami enda. Iendesken kami kubas tan Tuhan saja. Gelah kam tetap sirdahin ibas tengah-tengah keluarga diaken kami enda. Dengan arah keluarga diaken kami enda pe tetap terpuji termulia gelar Tuhan. Bagi peo Bapa enggo i pepulung kami, persembahan pengatakan bujur kami. Enda pe Tuhan tetap iendesken kami kubas tandu. Gelah arah persembahan si i pepulung kami enda pe. Bancika ipakeken guna pendahin pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Kami kerina anak-anak ndu singgor meriah ukur nehken persembahan kami pe. Pasu-pasu kam Tuhan, arah pendahin kami, arah kai si banci ilakukan kami. Gelahna kami tetap bancir beluhna. Ngendesken persembahan pengatakan bujur kami terulin tetap kuadap-adapan doa Bapa. Makaloken Tuhan persembahan kami enda bagi singena atendo. Bapa si perkuah totope kami Pak Senda Tuhan. Ngendesken kerina jabu-jabu kami. Gelah banci jadi jabu si erkini teken ras erbudaya. Bagi kai si enggo isuratkan bas pustaka si badia. Maka arah budaya pe banci icidahkan kini teken kami man Tuhan. Dengan arah budaya pe banci kami ersaksi karena Tuhan ibas kegeluhan kami. Bagi pe Bapa toto kami gelahna kerina kami Tuhan anak-anak ndu ngasup ngelakukan kegiatan adat baik adat si meriah ukur bagi pe karena ceda ate alu bijaksana kami dahin enda o Tuhan. Terlebih ibas suasana adaptasi kebiasaan baru enda. Tuhu Bapa melala hal sila banci ilakukan kami, rikutkan adat kebiasaan si enggo ilakukan sope denga pandemi enda. Tapi ibas situasi kebiasaan baru enda Tuhan. Ia jarika kami, gelahna tetap kami banci ndahikan adat. Amin nape ibas kebiasaan simbaru gelah arah hepe Tuhan tetap isidahkan kami kini teken kami man bandu tetap isidahkan kami geleng ate kami sapi-sapi kami manusia. Bagi pio Bapa Pak Sandi tetap kami toto kuadep-adepen doa Tuhan. Terkhusus kami toto ngatakan bujur man bandu o Bapa. Arkiteken ibas wari endandai enggo kabanci erdalan alu mahuli acara penguburan ketua modraman kami Pendeta Agustinus Purba. Enda pete kami bekas pengarak-ngarak du Tuhan. Maka proses kerina acara banci i lakukan alu mahuli. Dengan kam Tuhan tetap si pegegehi kerina keluarga. Gelah tetap ngasup ngaloken karena kai si enggo iberikan Tuhan nandangi kegeluhan kekelengan kami enda. Bagai pekerina anak-anak du Tuhan si enggo ndahikan proses penguburan enda mulai dari awal sampai akhir Tuhan. Kam tetap si masu-masu skala-skala. Gelah ia pe tetap sehat-sehat kerinana kulub be wari enda. Gegeh si enggo iberikan na o Tuhan. Kam si mereken gegesim baru nandangi kekelengan kami enda kerina. Bagi pio Bapa tetap kami toto ngendesken nora kami. Gelahna nora kami enda ibas Pak Senda ia ngalokan perawatan arah medis naripe. Bajika ia kulbe wari enda reh sehatna Tuhan. Terlebih ibas rencana wari pepagi ilakokan swab. Belin pengharapan kami Tuhan maka hasil swab enda
negatif ibas virus enda nari o Bapa. Mekuah atendu Tuhan ngenehen nora kami enda. Gelana kampe tetap si mereken penghiburan, terlebih arah hasil swab si negatif enda pe sada penghiburan simbelin nandangi keluarga kami enda. Maka tetap yendeskan kami Tuhan, nora kami enda rikuk ras anak-anak kerina anak kubastan Tuhan, gelana ia pe bansi tetap megegeh ibas dalani kegeluhenna wari lepas wari. Bagai pe Bapa toto kami Pak Senda ngendesken kegelengan kami keluarga Bapak Panesa Sembiring. Bapak Panesa, Nande Panesa, anak kami Panesa bersembiring, Pilipi Galang Sembiring Tuhan. Ibas ian dalani isolasi Pak Saenda o Bapa. Mekuahatendo ngenehen kekelengan kami enda o Bapa. Gelah tambah warina imun tubuh pebansi tetap semakin baik o Tuhan. Arah pangan, arah kai pesi ipakekan ku daging kula o Tuhan, pasu-pasundu maler Tuhan. Kuasandu erdahin nandangi kekelengan kami enda. Maka banci kape ia ngalukan kesehatan sirena ibas Tuhan nari dengan ibas paksa ia dalani isolasi mandiri endape tetap iar pengendesku Tuhan pengarapan ku Tuhan kami simakekan kerina kami anak-anak du Tuhan gelap banci mereken gegeh nandangi kekelengan kami enda rikut pe Tuhan yendeskan kami ku bastandu keluarga Bapak Hagai Sembiring kampe Tuhan tetap si masuk-masuk kekelengan kami enda gelana ibas wari-wari ku lebe enda kape kekelengan kami enda tetap banci sehat menjuah-juah ibas dalani kegeluhenna tak kami Tuhan alu meteruk ukur adi mindo kami man bandu kerina pertoton kami enda i bagi kendo o Bapa maka tetap kami pengendesku Tuhan saja nganca sebab lalit gegeh ras kengasupan ibas kami adilah ras Tuhan Bapa si perkuah totope kami o Tuhan ngendesken karena pekan kebaktin kami wari pepagi berengisi pepituken si penutup ibas tahun enda o Tuhan. Bagi kamgo ngatanken kami wari enda ngikuti pekan enda. Bagi pe pengarapan kami Tuhan ikutkah kami ibas wari pepagi ngelakukan pekan kebaktin enda. Gelana tuhu Tuhan tetap kami pengasup arah erlajar karena katandu. Si i aloken kami ibas kebaktin kami enda. Rikut pe Tuhan ibas rencana lakon persadaan si badio wari minggu sira enda pendeskan kami kubas tandu Tuhan gelah atan kami kerina ngaloken lakon persadaan si badia enda mekuhatendo ngenehen kami kerina anak-anak du Tuhan ibas situasi kegeluhan kami Pak Saenda gelah ibas kai pe isi lakukan kami Tuhan tetap banci muji nembah kukam bagi singena atendo bagem Tuhan kerina pertoton kami enda indeskan kami kubas tandu kerina kami singgo banci erkebaktin pe ijapa pe kami kerina na o Tuhan tetap ipasu-pasu kam kegeluhan kami ibas kami erkebaktin enda entah salah lepak si bahan kami Tuhan subuk kami ngerana rukur bagai pe perbahanan kami alami kami basalah dosa kami Tuhan gelah metunggung kami tetap ngendesken pertoton kami enda kam sinempurnakan pertoton kami enda sebab reh kami ku kam ibas gelar Yesus Kristus Tuhan ras juru selamat kami manusia. Amin. Guna melaskan tekat jabu si erbudaya, perpulungan iundang raduras kita kerina tedis. Si perdiatikan liturginta. Terpujilah Tuhan si enggo mereken kebudayaan manbanta kerina. Maka si pake budayanta jadi perkakasta guna muji Tuhan. Mulai wari enda reh tutus ateku ersembah man bandu Tuhan gelah reh ngasupna aku pehaga Tuhan arah adat istiadat kami. Mari si puji Tuhan aluma ke cakapta bagepe alat musik silit ibas kita. Ku puji mekam o Tuhan si badia alumake cakap karo ras alat musik silit ibas kami sabab ngena atendu ende-enden pujin kami amin nape ibelaskan kami alu cakap kami jine senina ras turang tenahkanlah rusur Yesus reh kubas kerja-kerjanta sabab ekap singena atena
Meriah kal ukur kami nenahkan kam, o Tuhan Yesus, gelah rek kerja-kerja kami. Sabab tekal kami kerhendu erbahanca erlayas ras mahuli si kerajaan kami. Di bata nuruh kita gelah mempeteguhi hubungan perkade-kadenta ras sangkep geluh tagerina. Uwe Tuhan, git kami ngelakokan ca. Mulai sendah sialem-alemen salah kami ras ajar-ajaran kami ibas sangkep geluh kami. Sabab eme surah-surandu Tuhan, arah kami ersada kerina, ijeme maka ipuji kami gelarndu simbelin Amin. Amin. Rende kita arah kitab Dendenta nomor 255 bait si pemenara si petelukan. Perpulungan si kelengi Tuhan, sidungi kebaktin pekan kebaktin keluarga berengi si penem kenenda. Mari si pesikap ukurta resada kita ibas pertoton bagi singgo niajari Tuhan manbanta ninta dage ras-ras ibas totonta. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin rehmin kini rajandu, selahmin pratendu bas dunienda bagi ini surga. Bereken man kami nakan cukup baswari sendahenda, alemi salah kami, bagi nialami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami dursilat nari, sebab kamkap simada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan sindekah-dekahna. Amin. Mulihlah alu dame ras mejuah-juah, aloken pasu-pasu idur di bata nari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kita, siang ayo di bata ersinalsal ibabonta, janah melias atena ngenehen kita, itatap di bataku kita, janah malam ateta ibahanna. Amin.
Pekan kebaktin keluarga berngisi peenemken nggodung. Mari kita ngatakan bujur man Tuhan arah rebahan paksa tenang si benaken. Amin. Jelaskan dulu yang kayak kemarin, Pring. Oh, ketemu loh besok. Dibagikan besok. Ya besok. Majelis sikapnya. Mejuah-juah man Banta Kerina khusus nakam kekelengan kami ngawan GBKP Runggun Pontianak. Ijenda kami mindu waktu sitik guna jelaskan karena lakon persadan sibadia silakukan kita hari Minggu. Ate kami nahkan membantah karena anggur ras kosti ras roti singgo isi kapken runggun. Jadi pagi serayan tahpe pengurus pe raduras naruhkan ke rumah handu skala-skala suweres jumlahna bentukna bagenda yang go sikap bagikin rehna ibas ingan toko si ingan kita nukursa. Jadi ia ibas wadah plastik seperti agar-agar lalu kostinya di atas maka itutup selalu plastik rapat maka itama kari ibas ingan itaruhkan ke rumah du skala-skala. Jadi cukup steril ya. Tapi adikune seumpamana sangat itaruhkan entah rembang lidah Hindu i rumah la i rumah kam maksud kami la jumpa resinaruh kenca maka iba suari Minggu sangat LPS banci nge besikap ndu rotina raspe anggurna banci iban penggantina alu i rumah mungkin air putih atau teh rotina pe banci mungkin roti tawar. Jadi bebetahan man Banta Kerina toko rohani yang menyiapkan endang enggo menyesuaikan dengan keadaan pandemi. Jadi enggo steril, wadahnya plastik, lalu masing-masing di atasnya di dalam keadaan kedap di plastik disegel sedemikian rupa. Enda mesitik mau isahkan man Banta Kerina pagi itaruhkan ke rumah ta skala-skala serayaan bagi peras pengurus PJJ telah banci hari Minggu pagi radurasi lakukan lakon persadan sibadia ipandu i gereja antanari kam Kerina ngikuti sa i rumah nari. Enda mabanci pesah kami man Banta Kerina Tuhan si masu-masu kita Kerina bujur.